Vila Josipa Broza Tita u Njujorku smeštena je na prestižnoj adresi u gornjem delu Manhattana na čuvenoj Avenue Park, jednoj od najpoznatijih i najluksuznijih ulica na svetu. Sama zgrada u kojoj je vila smeštena izgrađena je početkom 20. veka i odlikuje elegantni Beaux-Arts stil sa karakterističnim neoklasicističkim detaljima i luksuznim materijalima. Tito je ovu vilu koristio kao privatnu rezidenciju tokom svojih boravaka u Americi, pre svega kada je posjećivao Njujork zbog sednica Ujedinjenih nacija. Dok je Tito bio na vrhuncu svoje moći, vila je bila epicentar mnogih diplomatskih sastanaka, formalnih večera i tajnih dogovora između predstavnika Jugoslavije i drugih svetskih lidera. Ovu vilu Jugoslavija je kupila odmah posle Drugog svetskog rata za neku veoma malu sumu. Međutim, sama njena istorija, unikatnost i lokacija, kao i globalni rast cena nekretnina, dovele su do toga da vila sada vredi čak $50 miliona. A upravo za tu sumu ju je otkupio privatni biznismen iz Amerike 2022. godine. Nakon raspada Jugoslavije, navodno, vila je pripala Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Severnoj Makedoniji, koje su pristale da raspodele jugoslovensku imovinu prema potpisanom ugovoru. Kada je vila prodata, svaka država je dobila po 20% od ukupne sume, odnosno $50 miliona je raspodeljeno na 5 pomenutih država. Spominjalo se da do tog sporazuma ipak nije došlo i da je vila u potpunosti pripala Srbiji. Sad, da li je to istina, nismo uspjeli tačno da saznamo. Šta vi mislite? Napišite u komentarima ili ako možda imate neke dodatne informacije, pišite dole. Inače, zanimljivo je da zemlje bivše Jugoslavije širom sveta, kao naslednici imovine Jugoslavije, imaju oko 50 nekretnina koje su u procesu prodaje. Kada je u pitanju konkretno ova rezidencija, ona je preciznije rečeno krečnjačka vila široka 30,5 stopa koju su 1903. godine dizajnirali poznati arhitekti Warren i Wetmore. Vila posjeduje 32 velike sobe, 10 kupatila raspoređenih na 9 nivoa direktno naspram Central Parka, najpoznatijeg parka u Americi, a 10 sobe imaju spektakularan pogled na grad i pomenuti Central Park. U vreme hladnog rata, na vrhu zgrade, bila je soba koju niko nije mogao prisluškivati, a posjedovala je i neprobojne prozore prema 5. aveniji. Većina namještaja, kao i originalnih detalja kuće, ostalo je netaknuto, uključujući 2 impresivne francuske tapiserije. Imala je čak 17 kamina, ručno izrezbarenih balustrada napravljenih od pojedinačnih komada retkog italijanskog mermera, obloge iz antičkog francuskog zamka, kao i 2 lifta koji su i dan danas u funkciji. Tokom Titovih boravaka posebna pažnja posvećena je na obezbeđenju, tako da je vila imala ugrađene sigurnosne sisteme koji su i u ono vreme bili veoma tehnološki napredni. Zaista fascinantno zdanje. Titova vila u Njujorku simbolizuje ne samo bogatstvo i luksuz, već i političku moć koju je bivša Jugoslavija nekada imala na svetskoj sceni. A ukoliko želite da pogledate i ostale Titove vile, snimili smo posebna 2 videa o Titovim luksuznim vilama, koji ćete naći dole u opisu ovog videa i lajkujte obavezno video ako vam se svideo, puno bi nam pomoglo. Također, podelite ga na sve vaše društvene mreže. Hvala puno unapred i pozdrav!